Ta olimpijska medalja dođe kao neka kruna, ali ipak je olimpijada, u slučaju paraolimpijada, jedno posebno natjecanje koje se održava svako 4 godine i tu nema nikakvih garancija i općenito u sportu nema nikakvih garancija, jer ako sam ja došao na ove igre kao svjetski prvak, niko mi to nije mogao garantirati da ću dalje biti prvi. Tako da moja želja je bila da osvojim medalju, to sam i uspio, sad stvarno niko sretniji od mene i to je, ajmo reći, ona druga strana medalje. Prvenstveno sam vrhunski sportaš i cilj mi je svako prvenstvo osvojiti šta više medalja i da uvijek bude najbolji. A ako pritom taj moj rezultat neko motivira i neko me vidi na temelju mene, uključi se u neki sport, nebitno će to plivanje biti ili koji drugi sport, onda stvarno niko sretniji od mene. Ta socijalna komponenta je dosta bitna jer same osobe s invaliditetom su onako povučene u sebe, zatvorenije. A taj će im aspekt omogućiti da se odvaže na nešto što ne bi inače. I kroz sport će naučiti neke stvari koje će puno lakše biti za njihov daljnji život, olakšat će neke stvari, neke radne navike će stići zapravo i bit će im puno lakše. Onako postaće slobodniji i jednostavno neke stvari će moći napraviti, iako oni možda trenutno misle da ne mogu. Jako puno osoba s invaliditetom je u Hrvatskoj, a što se tiče sporta, onako, tu smo dosta zakinuti, nemamo taj medijsku pažnju koju imaju ostale kolege bez invaliditeta. Mislim da ono što sam rekao stvarno bi trebalo biti obrnuto, jer na račun toga bi se, ja sam uvjeren, velik broj osoba i djece s invaliditetom uključilo u bilo kakav sport. Moja sreća je isto što sam imao normalne roditelje. Šta me jednostavno nisu sputavali u ničemu. Šta god bi ja zamislio, to bi ja pokušao, makar i ne uspije. Jednostavno, to je jedini normalan put do uspjeha. Jednostavno, moraš nekad i pas da bi krenio dalje. I na tome sam jako zahvalan što su me bili podrška cijeli život i nikad nije bio pressing niti jedne strane, osvoji medalju, ovo moraš ovo, nego jednostavno bilo, radi to što voliš, kad ne budeš više volija, ne moraš to raditi i to je po meni ispravan put. Uvijek kažem, meni je teško i malo glupo u isto vrijeme pričati o roditeljima druge djece s invaliditetom, jer prvo ne znam šta sve prolaze, drugo ne znam s čim se sve bore. Ja uvijek mogu pričati svoje perspektive, ali mislim da koliko god imali poteškoća to dijete, ta osoba, da opet mogu više nego što misle da mogu. I to jednostavno samo trebaju probati, jer ako budu non stop zatvoreni doma i govorili kako ne mogu, onda neće moći nikad u životu ništa napraviti.